Ej! Ok, nalazimo se vani, svi znate šta to znači, znači da slijedi prank na Leonu. Ok, ići ćemo lagano u sobu, bez da budemo sumnjivi. Rekao sam Leonu da snimamo video gdje ćemo se raditi kao frizure, kao najluđe frizure, tak challenge neki, nebitno. On ne zna da su tu škare, fake kosa. Moj cilj je da on pomisli da je ta kosa njegova i da sam je odrezao. I da dobijem što bolju reakciju. Nadat ćemo se najbolje. Ok, Leon, jesi ti spreman? Daj da nesi još stvari, aj neki gel, nešto. Ajmo za... Pojma. Ok, are you fucking ready? Ok, ovako, trebamo onaj ko tu ćemo na krevetu sve raditi, može? Inače ljudi, ovo je profesionalna rasvješta, imamo jednu lampicu, imamo drugu. I sad kad neko sedne tamo, ko da je u studiju. Sam li ja to sad uspio? Jesam. Daj mi kameru. Odi tamo, ajde, trči, iza, bježi. Ma, to. Ok, znači ti prvo radiš mene. Još, dosta. Leon! Ti si baš glup. Nemoj me smora. Dosta vode. Leon, koliko si... Još ti se vrati za ovo. O, da. Koliko si gela stavio? Ajde, isto se moje bolje. Ajme meni, šta radiš? Leon. To je skroz. To skroz? Da. Grozno. Daj, Leon, ovdje kupovno pogledala da vidim se. Isuse Bože, ovo je dobro. Ovo je lastino gnjezdo. Dobro je. Isuse moje Bože, ovo je najgora frizura ikad. Jel ja to moram imati do kraja videa? Ajde. Stavljamo još jedan kut, zaboravili smo staviti prije, pardon. Do onog lajka još ostalo. Gle, ovaj tu dio skroz žut. Skoro. Doslovno od 20 dana na moru. Ti imaš puno kost, tebi ću lak, tebi duže mogu raditi. Da. Kako ću se gledati? Ovdje. Ovaj žuti dio ćemo ti se staviti. Ok, sad ćemo gel. Može? Da. Čekaj, ga otvorim. Tu ću ga negdje staviti, čekaj. Tu ćemo negdje gel. Isuse, šta ovo radiš opet? Pa ne mogu vjerovat, ne možeš mu rezat kosu, koliko godina imaš na stvar? Ej! Makti šta? Dosta, dobro. Ej! Znači, pomislila si? Nisam. Ne, nije, si vidio kako je skočila, istukla me, Bog te, noga me boli i leža. Morao sam samo naći malo vjerljivije, ali dobro, mama me spasila, Leone. Da mame nije bilo, ne bi ni uspio, Gragu. A jesi ti pomislila na početku? Pa malo je, sad si mi rezao. Ali mama je više veću reakciju napravila nego ti. A kad sam vidjela da je tako, sam da se skužila. Ali mama nije, mama se zavratila tek do mene i lupila me onak jako. I tek je skužila nakon ono što sam batina pobrao. Na kraju sam ja najviše da strana. A dobro. Imaš kaj reći, Leon? Jel ti dobar prank? Ne. Makar sam mišao prankat Leona, ali na kraju se završilo ko prank na mami. Uglavnom ljudi, hvala na gledanju, čekaj da prekonsumiram. Ja sam tek sad skužio da imam ovu debelnu frizuru. Dođi Leon ovdje. Ok. Hvala još jednom na gledanju. Ako vam se svidio ovaj prank, Isuse Bože moja kosa. Ako vam se svidio ovaj, stavite veliki like dole. Ja se nadam da će uskoro biti. Ja pranko, moram samo ideja dobiti. I moram obavijestiti da slijedi nešto jako veliko od strane mene što će biti na mom kanalu. Za 1, 2, 3 tjedna, ovisi, ne znam koliko će nam trebati da snimimo. Imamo dosta posla, neću još spominjati s kim to radim, ali jedan youtuber kojeg svi znate ili youtuberica. Saznat ćete kroz koji tjedan, a dobro, ok, glavno to je to, neću više ništa, uglavnom samo da vam najavim.
I hvala mami na ove reakcije, znači ovaj video ne bi bio tako dobar bez nje. To je to. Hvala što ste gledali. Da, i želim vam svima sretan dan, naravno. Ćao.